Күндü bir doydulaqtarbıt, ehgini erge saŋajıl yürülək gününün. İtitik istingnek ağardalibit. Ümmüt 2-nji sübe bir sılga, tolkuydabıkıt barıta tobulunnun, sanabıkıt barıta hatanın, bulannabıkıt barıta olokko kiddin, ıra sanağıt tollun den algıbıt. Emi tiyen kelbit erge saŋajılынан, eğardebitin terdebit. Elerden tühen sıllar bıt, elestenen ahallar, elekkeydik örseller, enin egelge ömünen oynamaktan ılallar. Emisketçi yördeller, eci jıl konuk dillere, emi de söp kuruduk. Ergillen kelbit, erge saŋajılынан. Ubastabıllar nehle kalıqtaqtıram. Emi bir sıl asta, bir sılnan ulatan, sahıran birdibit, sanabıdın tühebbepbit, sağ sıllağın aqsın, muğdaray onna jollaq bolan ihebit. Üddük qallaŋı ürü köten dağılıbıt, kıratık temteriyen, büdüriyen dağılıbıt. An doydunu aymabıt koronavirus pandemiyata, al jarhayı ıarhan tügenneri ağalla. Ol gına, az tutsıl elbaqqa verenlibit. Anıgı oloq tenginen saŋını bahalatыбыт. Onna barыбытыгар aras umnullubat kere tügenneri belekten asta. Bu manlık eden turan saŋa jıldağı körekter bitiger kıttıbıt jomudun бүгүнгү yörülək tügenge kubulutan maqtanan turan çeçir sınyalan kiin atıttan kırakıy belekter bitin tuttararbıtın köngüllen. Bilibit bu сценаға өңірөмете «Зима начинается с Тастаха» фотоконкурс кыттыылаары. Наталья Витальевна Москвитинаны. Наталья Витальевна эйеха бириги олус улаханлык мактанан туран. Бу конкурска кыттыбытын иһин Кыракый семей беләкпидин туттаралбытын. Көмүлле. Бу bir тысяча солковайда подарочный сертификат электромагнит. Онна дорубай жоллоқ бу. Эссе даганы мантан-анта биги конкурстар битигер көттеден эрек битин билгеребит. Мактау. Зима начинается с Тастаха, фотоконкурс кыттыылаары. Юрий Владимирович Гаврилевы сценаға ыңырабыт. Мана ұйтты. Онна кыттыбытын иһин. Бэйбит семей беләкпитин туттарарбытын көмүллән. Бири кыракый семей беләкпит. Bir тысяча солковайда подарочный сертификат электромагнитна. Онна эссе даганы иннигитин биги конкурста битигер кыттан ияқтереден эрел битин биллеребит. Мактанабыт кыттыбыт кытыйын, онна багарабыт кытаанак здоровьяны ухут жаллах ологу. Битва дизайнов творческий конкурс кыттыылаары. Мира Васильевна Новгородованы бу сценаға ыңырарбытын көмүллән. Онна Мира Васильевна бу конкурска наха жүгейдик кыттыбытын иһин. Бэйбит семей беләкпитин туттарабыт. Агардабидин мактап өссе даганы иннигитин биги конкурстар битигер. Онна Мира Васильевнаны агардабидин бу эрде хаңа жыл күнүнен үмүт сылынан
Бағарабыт кытанақ доробияны уху жалла олағу. Мақтал! Битва дизайнов творческий конкурс кыттылаға Евгения Ивановна Байышеваны биги кыттыбытын ихин әме ағаддалан туран бейбет сәмей белақпытын кинеға тіреддеқпіттен эреннеребет. Bir тыгынчалак сертификат электромагнит. Кымны оға жетергетин көргети конкурс кыттылаға. Никитиннер же кергеннере быйыл олус үчүгейдик желерин тахагар эме бу үмүт сыл символын картын оңорон ону кергетен биригини барбытын эме сөктөрдүлөр, оны үйөттүлөр. Ол ону бириге бу конкурс бутугар киллерен тураммыт киллерге макталбытын тирердебит, оны бэбит сэмэй белэхпитин туттарарбытын көмүллэр. Сыанаға ыңырабын Розалия Родионовнаны бахалыста. Кыракый сэмэй белэхпит bir тыгынчалак сертификат электромагнитка. Эгәнде доробай болун, жолдак болун. Эйле жекерген болун. Карын күтә конкурс соғытоқ кыттылағы. Айлита Олисоваға бейбит сәмей беләқпітін туттарабыт. Кинеға кыттыбытын ехін Глория мағағын bir тыгынчалақ подарочный сертификатын беләқ ұнабыт. Онна өссе дағаны инники конкурстарға кытты ден әрелбітін әдәбит беләқпітін тирердеқпит, онна бағарабыт айлитаға жоллақ оғасағы. Этеңе доробай оны жоллақ бола, улаттың ден әдәппітін.